حواس عقيد اندام اوفيسا بيودين دبلوماسي ودرفة ده انيا اشتي وازادية ده ميفاني من ابرز ده متباش به سپاس جبو بشتر بونا تل راپورته گهدار کر پیدی بوان کریاران بوان بن پیکرنان چه نامه که دیگه نگلو بله سلام ورس سلام بگمان یعنی یک تشتین سرکه هم بیجن ولاتن آرامی تیده هبه یان دورین آرامی تیده هبه دستلاتا کی فرمی خلقه البجارت به تشتكي رواية مثلا باجا ودانينا باجاش بل أو باش تيكا من خزمتا خلقيته ليه أم بيقمان وكون جيت زانن حبود زانن يك أف دبر دستلاتا البي دبريدا ندستلاتا كي رواية وك دستلاتن قالك ولاتن روشلاتن نابين وقالك دبرا طيبات كيلو الهندري سوري ده بقوتا تشكي دستلاتا الهندري واده براده يعني يك روابونا خوانين حتى بكاري سياستا دانينا باجا اساس بنگهاوي سركه دانينا باجا في باوري كره خلقيه همولاتيه هبه و باجا بده جبر او باش تك هفن خدمتاوي ده يا يكي روابونا خوانين يا ددوي يا سركه حمورن وشيوا وكاري الواده برابن مخابن برنگ تکن خدمتا لشکربونا جواته ده تنی تبلی ام زانن گور روشا سوری تمام تیرا درباز به و طیبت دورین مجی رنگین جدا جدا آریکاریا ناف دولتی درباز بن و دورا جبر تنه یعنی یک شخاله از کارم تکذیر سر بکم یو ان جواکا ناف دولتی پشگرتناوید که آریکاریه درباز که و چاوانه آرامیه یان راحتیه یان مانا خلکیل سرچیه خواه بکارن پشگرتنه جیره بکن و بکارن آرام بکن و ام زانن بن خالن جدا جدا ده اف آریکاری یه دسته ریوبریا خسر لوی دبریده و نه تنی یعنی هنک خدمت گزاری ایتی کرنجی او بنسها و خالادل آریکاری جواکا ناف دولتینه اف یک یاد دوی او باجین تستاندن یان تین فرض کرن سر خلقه گلو چه خدمت گزاری بوا باجاش خلقه رد تکرن او جی وقت البرچاوا خویای او دیاره تشتک شوی خدمتی جی نای کرن تنی او ام بیجن پروژه جواکا ناف دولتی پشگرتناوید که هناك جينا تيخيا كرن قالوا حتى شخاصي وقت بيجي بتمامي تيجي كرن بتمامي شخاصي زلالبون بجي كرنا وادها او جي براستي نديارا او دراهجن بالبرسياراوي هك از دستهلات بمن الدبلكي يكش مسألة بنجهين اي دستهلاتي آوا كرنا باوريش برمانا خلقي سرخاكا خال دبلي خدا پیدا کرنا آرامیه پیدا کرنا پیوستین روزانه ای خلقی و ام زانن اف همیجی مخابن پیدا نابن چه ام بیجن تشتی روزانه تکلیه روزانه خلقی و دوریره ای پیوستی روزانه کهرب به آب به مثلا مازوت به گاز به یعنی اف غاز به اف هموجی پیدا نابن دبستان زاروکا به يعني اف حميد بن سدام انجام چه بن ما مستحواس انجام اف خالن کو تا دان بيهف ستمني كريزا هر سپاندنا باجان رواندنا زاروکان خواندن فکرن انجام وان کریاران ویل سر خلکی چه بن انجام وی نه انجام وی دیاره ایرو توری گور از احصائیات رخصنين ناف دولتي تشيتكن الواده براده بور فندنا ما وتكليه ما وقت بيجي هر دبره كده هر بنده كده هر باجاره كده الكردستان سوري تدوينه پنابري براستي بقلكي بزلالي نمانا بشك مظنش خلقي ما الهندري دبراده فالآوادن فالسينورادن چاواني بكارن شويده برافنج بر پیوستین سرکه ایجیانه پیدا نابه تبلی دمکی ده ام حمود زان 2015 و 16 پیلک کوشبریه تمامی سوری ده چه بو او بشک ملت مجی پنابر بو هبونا
گروپên tendra û şerên çêbûn hindirê devera de nepêwistiya wê ew xelkê penaber bûyî hinekî alîkarî xelkê xwe wê dê re dikire. Dibû sedem ew xelk bimînin ser xaka xwe ew alîkarî bû sedem alîkariya xelkê werê kirin bimîne ser xaka xwe. Lê ev bûyerên vî rengî dibin û ê rojana astangiyê tên pêşiya xelkê dibin sedem dîsanê xelkê mane ser manel wê dê ew jî dîsanê bi rojanel penaberiyê wekî dibêje riya digerin çawanê derkevin çawanê cîkî dî aram xwe bîn çawanê pêwîstiyê jiyanê ê rojane bikarin cîkî lê peyda bikin. Bêguman sedemên wê sereke valebûna wek em bînin valebûna devera گۆرتنا دیموغرافیا deverê em mixabin em bêjin îro Kurdistana Sûrî hatiye daveşkirin di beşal her du beşa de jî em dibînin penaberî ki bi rengekî xirab li hindirê wê de çêdibê xelkê deverê tên çareserî çi ye Mamoste Hewas? Çareserî çi ye ku sînorek ji vê diyardeyê re were danîn? Li gorî agahiyên ku berdestê me dikevin rojane xelk mal û milkên xwe bi pereyên erzan difroşin û derdikevin. Çareserî çi ye divê çi were kirin? Bi gumana me de roja yekê wek me gotiye çareseriya sereke rewşa deverê me çil em bêjin deverên mixabin hinek navên ez îro lê ez gelkî nebawerim bûa û ez naxwazim bînim ziman jî lê ew nav gelek cara ragandin jî tevê wê şaştiyê de kar têne mesela Rojhilatê Furatê, Rojavayê Furatê deverên Kurdistaniyê her du devera de jî bêguman gelek astangiyê xirab hene çareserkirina pirsa wa çareserkirina rewşê piştî girêde çareserkirina pirsa Sûrî piştî peydakirina çareserkirina siyasî çareserkirina siyasî li ser bingeha wê de dezgehek veguhêz werê pêkanîn distûrek neh Sûriya re werê danîn ew distûr mafê kesatiya netewa ola hemû parastî bê li hindirê wê de mal û milkê xelkê parastî bê hilbijartinek bê alî çêbê bin çavdêriya navdewletî de ser bingeha wê desthilatine fermî rewa xelkê deverê wê desthilatê destnîşan bike ew wê bibe sedemê peydakirina aramiyê peydakirina pêwîstiyên xelkê hemwê û rêgirtin pêşiya desthilata bi çekê dibê li hindirê va devera. Belê. Gelek spas ji bo Mamoste Hewas Agî endamê nivîzgeha peyvendiyên derve û diplomasî di eniya aştî û azadiyê de gelek spas ji bo beşdarbûna te.